Hina mi kambe ka Master Xitsonga analyst i-channel. Yeah, of course, this is a clip ya Mr. Post a ri le Holobye resort. A yi chayanga kahle guys, a yi chayanga kahle hinkwenu wa aware ku ri ku na event there and stuff like that. So yale clip ya kona mi ti vonela hi n'wexe. Kahle angelungipa wazi Kahle swikotele yes. Hayi hinkwenu clip ni sure ku yi vone kahle leswi nga endlisa swona. Mr. Boss was performing swi kombi na ku some a va kha va ku va la Mayengani and stuff like that. Even then ku va na some form of power card swi vonini. Even then hey ku haha papa ra swikotela hinkwenu swi vonini sweswo. Sweswo a hi xihundla, we saw it. And then there was also that other guy a nga fika a duvula xibamu exitejini, which I think it's wrong. Loko na ti-bouncer ti fike ti kota ku ti control crowd, hayi ku fika ku duvula swibamu. Mi sweswo loko ku va ku ni kha ni ye ka event ya ku fika ku endleka sweswo a ni tshembi ku ni nga ha tshuka ni ye kambe ka the certain place swi va swi rhongo ngopfu sweswo. So swi sukela ku swilo leswiwa kahle kahle hi sayiti ra mina as Master Tin twi na ku i ku swilo leswi already we saw it coming. Mi nga ma swi hleketa ku ni ze ku endla video ni kha ni kombisa ku swi kombi na ku Mr. Post i dyohe xikulu swinene le Xawela le mi nga ma swi hleketa sweswo. So of course la video ya kona I think ni ta yi vekela ka top comment, I mean link ni ta yi vekela ka top comment. Mi nga hi swi vonini vanhu vo tala kha va kombisa ku va ti lavela Mayengani and stuff like that. Mi nga mi swi vonini video a hi endlini swi kombi na ku maybe swi nga kha swi sukela kwalaha. So hey mi swi vonini na n'wina ku hey a yi chayanga kahle, you saw it. Sweswo a hi xihundla papa ra swikotela swi kombi na ku hey ri ngo vuya at certain places. Na mi swi vonini loko ze ri sungula papa ra swikotela ka tindhawu to fana ta Holobye resort a reds a hi tivi. So Mr. Post swi loko ku fika ti protector swinene ku ti bouncer na mina ni nga vula ku swi fanele ku ti ferini swin'wana i swibamu swa yini instead yo va crowd va controller crowd a reds. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.